Gambya bazabibara nk'umuntu ushaka gukuraho ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Kiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano, kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria. Uyu ni umuyobozi wa Tanzania avuga ngo kwigaragambya nta kibazo kirimo pe, atariko ibi muri gukora birenze imyigaragambyo. Ati kwigaragambya mutwika imitungo y'abandi baturage, kwigaragambya mutwika amasitasiyo y'amavuta cyangwa se ya esanse, gutwika amamodoka n'amanyubako y'abasirikare, atwika amasitasiyo ya polisi. Ibyo rero nibyo byatumye abantu bapfa. Impamvu tubabwira ngo ibyo ngibyo birenze imyigaragambyo. Na mbere iyo ntago ari imyigaragambyo pe, ubwo n'ubugizi bwa nabi. Ati ikindi nta n'uburenganzira mu bifitiye bwo kwigaragambya. Ati ikindi nta nubwo tuzi ngo abigaragambya ni bandi, ngo tubamenye nka guverinoma tunaganire nabo tumenye ikibazo bafite. Uyu ni umuyobozi ndi kukubwira ijambo yavuze. Cya gatatu ngo amakuru dufite nuko ngo bashaka kwigaragambya ubuziraherezo nyine bidatanga umusaruro n'umwanzuro. Uyu ni umuyobozi. Reka no nkumvishe n'umukuru wa polisi nawe amagambo atangaje muri Tanzania kano kanya, yihanangiriza yiyama abashobora kuzagerageza kwigaragambya ejo. Biteye ubwoba muri Tanzania. Mu muhanda abantu nta barimo, abantu bari guha bajya kurunda mu nzu nkuko nabikubwiye, kuko bari gutegura ngo ejo hashobora kuba iki. Nta muntu uzi ikintu gishobora kuba. Leta nayo ikavuga ati abo tuzabana tuzabafata nk'abagizi ba nabi, kuba umuntu yarekura isasu nta kintu bizabivuza. Umva umukuru wa polisi. Na kutokana na mbinu za kihalifu ambazo zimebainika wakihamasishana kuzitumia kuanzia tarehe 9 Disemba 2025, maandamano hayo yanayopewa jina la leta yatangaje. Nkurikije amagambo, uyu ni ijambo ryavuzwe n'umukuru wa polisi muri Tanzania avuga ngo twamaganye abantu dushobora kuzabona bashinga udutsinda, abahurira ahantu, amateraniro, ibyo byose by'abantu benshi bishyira hamwe ejo ntabwo tubishaka, tuzabibona nk'abantu bari kwishyira hamwe kugira ngo bakore igikorwa kibi. Ati ni imyigaragambyo twumvishe ko ngo mushaka gutangiza ku munsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12, ngo imyigaragambyo mwahaye izina ryitwa ngo ni imyigaragambyo ikozwe mu mahoro kandi ngo itagomba guhagarara, mbega idafite iherezo, kuko iherezo ryabo ni impinduramatwara barashaka gukuraho ubuyobozi. Rero bakavuga ngo iyo myigaragambyo ntago yemewe n'amategeko. Ati iyi ni imyigaragambyo bivugwa ko ngo mwateguye mukayitegura igihugu cyose, ntago ari imyigaragambyo izaba muri Dar es Salaam, izaba wenda Mwanza cyangwa se n'ahandi, oya cyazarusha kansoke nanjye mba joining ndabona hahiye. Barasaba ko mutazareba abigaragambya ngo mubishinge, mugomba kuba muri mu nzu mutuje mutari kureba imyigaragambyo live. Mushake filime za Rocky wenda kugasobanuye filime zimwe mureba, ariko ntibashaka muri imyigaragambyo live abari muri Tanzania. Ana magambo yatangajwe na Premier Minister wa Tanzania. Uyu munsi ahubwo wo kwizihiza independence muyizihize muri mu ngo zanyu, aho kugira ngo uwo munsi mufatemo ikindi kintu kibi. Leta kandi yongeye gutanga gasopo kuri ba bantu biyita ngo nabe influencer, babandi bavuga ari kijyana bakoresheje imbuga nkoranyambaga, barabiyama barabwira ngo mwirinde gukwirakwiza no gusakaza, hano babwira amashusho nyine rukoza soni, mwirinde gusakaza ubutumwa bugumura abantu bubashora mu myigaragambyo. Biyamenye abe influencer bakoresha za Twitter, barinda bagera no kuba admin bama groupe ya WhatsApp, barabwira ngo upfa kuba uri groupe